Biasanya 5. Kira ayam. Ada bang. Wait. Waduh. Tak dulu duit. Duit belakangan. Iya. Hah? Lu jangan bikin malu-maluin juragan gua. Iya. Kenapa? Lu maju tuh. Lu urusin. Ya. Lu beresin. Mana lawan gua? Jagoan lu udah deprok 1. Lu cungkringan dikit. Buset, Bang. Jangan anggap gua kelas ringan, kelas antep nih. Lu kelas antep. Iya. Lu kelas berat. Iya. Udah nimbang. Udah di posyandu. 8 kilo. Buset. Bego banget dong gua. Sakit, Bang. Bang, nggak usah lama-lama. Bang. Burung berkutut, burung kutilang. Iya. Mau nemplok di pohon mangga. Iya. Badan lu tinggal kasih mic. Iya. Ngelawan lu gua kagak. Buset, nggak tega. Kecil. Bang, jalan-jalan ke kampung Awe. Ya. Naik motor mini disangka maling. Apaan tuh? Baju lu boleh jawa tapi semalam tuh gua lihat lu pakai lak mini sama legging. Buset. Ngaku dah lu pakai lak mini sama legging. Dalam. Buset. Pakai lak mini Panci kamu ngomong di bawah. kali. Ya. Buset. Masa lu gak bisa nungguin? Buset, bisa, Bang. Nah, begitu. Oh, jadi lu mau pakai pantun kampung Rawe? Iya. Bang, jalan-jalan ke kampung Rawe. Baiknya jangan lupa lu beli gado-gado. Apa itu? Baju sama celana lu boleh jaware. Tapi sayang tampang lu kayak lato-lato. Oh, yang kayak lato-lato. Lu tahu emang? Tahu yang petak-petak-petak. Malu bego. Buset. Goblok banget lu. Udah pukul. Bang nih hari gak usah banyak pacet, gak usah banyak cerita. Pok ame-ame. Belalang kubu-kubu. Lu siap makan nasi malam lu minum AO. Buset, mau. Ngomelin lu sama Iya. sama mama. Iya. Ngomelin. Buset, gua lagi pantun. Dipotong-potong aja. Pok ame-ame, belalang kubu-kubu. Apa biar ame jagoan mau diadu. Ayo. Bubuin. Ya enggak? Tambahin bayarannya. Oh begitu. Gampang gitu.